mwaramutse kandi mugira amahoro y'Imana muri iki gitondo tariki ya 17 n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri Yaho TV. Mbasaba gukoresha ndetse na subscribe n'amakuru agomba kwibanda cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turazagaruka no mu mikino y'ikipe ya Espoir ubungu biri kumwenyura aho yari yarezwe n'ikipe ya AS Muhanga ariko ikirego kikaba cyateshejwe agaciro. Turahera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho leta ya Kongo yakiriye indege z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 igiye kurashisha mu 23. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyakiriye indege za drone cyazo mu bwoko bwa CH4 zisimburizo cyari cyaraguze mu mwaka ushize zigahanurwa n'umutwe wa 23. Izi drone 3 nizo FARDC yakiriye ndetse no mu mezi make ari imbere ngo izakira izindi nkuko Africa Intelligence bivuga. Biteganyije ko mu minsi iri imbere izi ndege zitagira abaderevu zigomba koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akomeje kubera intambara hagati y'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Si ubwa mbere izi drone zikorerwa mu Bushinwa zikoreshwa muri iyi ntambara imaze imyaka hafi 2 n'igice isakiranyiza impande zombi. Mu mpera z'umwaka ushize FARDC yakiriye drone 3 za CH4 izifashisha mu gihe cy'amezi 3 mbere yuko ziva mu nzira. M23 yemeje ko yahanuye ebyiri muri zo mu gihe ya gatatu yakoze impanuka ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko usibye izi drone Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje ibiganiro na kimwe mu bigo byo muri Afrika y'Epfo yifuza ko cyayigurisha izindi drone z'intambara ndetse n'imodoka z'ibifaru. Amakuru avuga ko Kongo Kinshasa yifuza gushoramo amafaranga arenga miliyoni 500 z'amadolari no kuvuga miliyari zigera kuri 649 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka twerekeze mu mikino y'ikipe ya Espoir FC. Nyuma yo kwirezwe n'ikipe ya Muhanga ikirego cyateshejwe agaciro. AS Muhanga yatewe utwatsi ku kirego yareze mu ikipe ya Espoir. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa cyatesheje agaciro ikirego cyatanzwe na AS Muhanga yari yashinje Espoir FC gukinisha umukinnyi ufite imyirondoro itandukanye no gukinisha abakinnyi benshi barenze umubare wemewe. Baruwa yanditswe n'umunyamabanga wa AS Muhanga kuwa mbere tariki ya 13 Gicurasi 2024 igaragaza ibirego byinshi bikuyemo ibyaha by'umupira w'amaguru byakozwe n'ikipe ya Espoir yo mu karere ka Rusizi. AS Muhanga yanditse igira ngo itange ikirego iregamo Espoir kubera ko ikinisha abakinnyi benshi mu buryo bunyuranyije n'amategeko agenga amarushanwa y'ikiciro cya kabiri hano mu Rwanda. Umwe mu bayobozi bitabiriye iyi nama yahuje abayoboye amakipe na Ferwafa yabwiye ibinyamakuru ko Espoir yemerewe kuzakina imikino ya nyuma ya playoff izatangira tariki ya 22 Gicurasi 2024 kuko AS Muhanga yatanze ikirego itinze. Ibi uyu muyobozi yavuze biri no mu ibaruwa ikipe ya AS Muhanga yasubijwe. Reka tuyibasomera. Muri ibaruwa isubiza ikipe ya AS Muhanga igira iti: bwana umuyobozi wa AS Muhanga n'igisubizo ku kirego cyanyu. Igira iti: bayobozi dushingiye ku ibaruwa mwatwandikiye ku tariki ya 14 zo kwa gatanu 2024 mutugizaho ikirego muregamo ikipe ya Espoir FC dushingiye ku ngingo ya 26 mu gika cyayo cya mbere mu mategeko agenga amarushanwa muri Ferwafa yo kuwa 23 z'ukwa 10/2020 agena uburyo ikirego gishingira ku bakinnyi bemewe n'abatemewe gitangwamo. Tubandikiye tubamenyesha ko ikirego kitujuje ibisabwa kugira ngo cyakirwe. Tuboneyeho n'umwanya wo kubamenyesha ko amakuru akubiye muri iki kirego cyavuzwe haruguru azashingirwaho n'inzego zibifite mu nshingano mu gufata umwanzuro ukwiye mu gihe cyava. Mugira amahoro. Iyi ni ibaruwa yasinyweho n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yitwa Kalisa Adolphe. Impamvu AS Muhanga yatanze arimo yuko Espoir yakinishije abakinnyi bafite ibyangombwa byo gukina mu ikipe nkuru aho gukinisha 30 gusa. Bane barenga kuri uwo mubare bakorewe ibyangombwa bigaragaza ko ari abakinnyi b'ikipe y'abato. Indi nuko umukinnyi ukomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Watanga Christian Mirembe yari afite ibyangombwa n'imyirondoro itandukanye. Nyuma y'ibyo bibazo hagati y'amakipe yombi AS Muhanga na Espoir bigomba guhurira kuri stade y'akarere ka Muhanga zigakina umukino soza shampiyona y'ikiciro cya kabiri yo mu karere ka Rusizi. Emerewe gukina imikino ya nyuma igomba kuyihuza na Vision mu mikino iteganyijwe kuwa gatatu tariki ya 22 Gicurasi mbere yo guhura na Rutsiro ndetse n'Intare. Reka tubabwire uko iyi mikino izagenda kuko kalendari yamaze gusohoka. Na amarushanwa ya kamarampaka ibaru uko ari amakipe yakinye mu kiciro cya mbere n'icya kabiri, ubwo baba bari kugira ngo bajye mu kiciro cya mbere. Amakipe abiri muri buri tsinda akahura kandi buri kipe igomba guhura n'indi. Ni imikino izatangira tariki ya 22 z'ukwa gatanu 2024. Intare zahura na Rutsiro kuri stade ya Shyorongi ni saa 9. Icyo gihe Vizi zabiri gukina na Espoir mu Mena saa 9.
tariki ya 25 z'ukwa gatanu imikino izakomeza aho Vizi izakina n'Intare ku Mumena. Icyo gihe Espoir izabiri gukina na Rutsiro hano mu karere ka Rusizi. Tariki 29 z'ukwa gatanu 2024 Intare na Espoir bizakina Ishyorongi. Icyo gihe Rutsiro izabikina na Vizi yo kuri stade ya Mukebera. Bazongera bagaruka imikino yo kwishyura izatangira tariki ya 2 z'ukwa gatandatu. Rutsiro izabikina n'Intare kuri stade ya Mukebera, igihe Espoir izabikina na Viziyo hano kuri stade y'akarere ka Rusizi. Tariki 5 z'ukwa gatandatu izabikina na Viziyo Ishyorongi. Rutsiro ikina na Espoir kuri stade ya Mukebera. Espoir tariki ya 8 z'ukwa gatandatu nibwo imikino izasozwa. Espoir izabikina n'Intare hano Rusizi, mu gihe Vizi izabikina na Rutsiro. Aribwo muko amakipe yitwa ndetse nayagize amanota menshi. Ndabashimiye, nge nitwa Kimana Ernest, yo yitwa Ihaho TV. Tukaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu mu Kinyarwanda muri iki gitondo. Mukomeze mukoresha ndetse na subscribe. Ibihe byiza.